Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Life Full TV. Ja ću intro počeo moj drug, bravo za njega, zapamtite. Hvala. Sada ću vam pokazati kako skinuti pesmu, bilo koju. Treba je samo šta, Google Chrome i... Čitaj se. Ajde, da se ovo čita. Ok, treba će vam 2 stranice, znate. Ovdje kucate YouTube, dok ovdje kucate MP3 komentar. Samo ukucate MP3. Daj malo se ovo očitalo. Jest. Ukucate bilo koju pesmu na ovo. Evo može, na primjer, Put do pobjede. Put do pobjede, eto. Ukucite to. Evo se ovo otvorilo već jednom. Ajde čoveče. Sad klikate desni klik na ovo i idete copy link address, kako se zove adres. Bilo kako. Nije bitno ovdje, učitaj se. MP3, YouTube to MP3 komentar, to ulazite. Ovo ne treba. Što sljedeće radite? Brišete sve ovo. Delete. Idete, desni klik, kliknete past. Ili jednostavno možete klikati kao ja, ctrl end v. Bilo kako. Konventar video. Ovdje idete to, kliknete samo download. I, ja već imam tu pesmu, ali evo skinut ću još jednom. Kad to izađete, nemojte da otvarate odmah. Zato će vam nestati odavde show downloads. Idete, samo pustite da se očita, neka ga do kraja, zato što će vam ovako. Sad, kada ovo prestane da blinka, ok, sad stavite samo ovdje. Vidite, imam već tako, ovo vam neće izbaci, ali to već ja imam, tako da mi neće trebati. Uglavnom nadam se da ste me razumeli. Evo vam dokaz da to radi, a vidite, imam već jedno, radi normalno. Čujte sami. Normalnije kao pesma, samo se ne vidi spot. Dakle, nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, podržite ovaj klip jednim subscribe-om, share-om ili lajkom. Napišite nešto u komentar i posjetite kanal mog druga Petra Karića. To je bilo to za ovaj video. To je bilo to za ovaj klip, naravno, i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!